permusik namin. Siap kami huria. Dinaum binuka namin asa mga dia mahami amang permusik namin. Asa dia perhorasa penda mama musik na ho permusik. Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat manang di kita sahutna, di kamu hasil hutang namin. Emang di nang mga diat tani di ulau nabi natu pamuna di pamasuk-masuk ni anak dohok baru memuna di bawah sahiro. Asabiak mauli yang manadingga. So ini mah mula siap tani huria, kalau mau dibukahan pasantai atau hambugon atau tunai, malah tidak. Huria, usul dia penularan masuk pahami, roba satu sobana di pamuna. Kamu terkadang yang terlalu tidak tahu udah tadi bahasa tekon asal dewa raja ini maulana uria macalo haronami asal mengarade kita abang pada nami kas tuhanami di ramodi tuhani maghite huriana di bahasa tekon di naro maulana uria nang amat dapat dita sendiri rombongan di nama kau ulang tadi bahasa tekon maghite tangian kami pemualas kami bohat kami pasahaton sopan kami merotumpe pola tangan bersopa 10 jari-jari pada jauh sama jujur baik majolo godang na bagai kita. Somali piharoronami pasahaton hamal kami rohanami masoba hamuna di nang ibuk hamuna ulot tamarita tangiang di bahasa Tekyon dan sohurang somui wasmuna raja nami tengah kulit kami di singadongon na pasok-pasok debatan o kujal kami ala ido pinatolak pumasahan kami asang dia mamarita tangiang muna manami panalayo di muriang wakati kita mangiun ganda pasok-pasok di kami payon dia mata debata lubis ya non sombong nabi tuhamuna kasalhutna panalayo di muriang
asa ron nayo so nihatan si tutuang asa si didi masih gompa golang-golang parahuna tung soni pera jana yang manami prahlabi udia na buba sa tami Tuhan tama namang buhay pas-pasan Yan molo hubile wahami do angkola na korro amunya maddo atan naudi atan naudi Tuhan alaya ala basaru di bata rohamu sungun napasahat to naik si tio los direk kamu marbunga-bunga tangan nami terdaru hamu si botawada jalan naburju hamu mengadulu yang kana perlu ai si tio do rikit si besar arong do hatani na tuwa na mandong asa sinuam matimbaho sinuam mari hutani sulai horas mahami pangulani huriya na majaro marlibat ganda madihamu asuhuton pangalaya sahato ng kasalas ni rohana pagdamang ma hasahatan na si tio yang jalan nabuhi marpangidot tomat kadewata. Kumain kanu kamardiat perlu kami para punami rajai tabatua anak boru bere dot yung bere song-songi do mas sabanan namin rajai manurung nangkong parang Dokter nami raja ini baton, naik baton dulu nami, mamuka di pertakut di mata neron, atau memang pada nami, lu macam mata debata, situ palangit do nasa sina, asa tung gabi ulo tahun di bagasan kelas nero anak turniari, pasang aduh itu mata debata. Baik mamang kondang mula-mulai. Asa mula ka uli na din gadulong dari basa tikyo. Kami peparinong po namin raja ito pentuan sebutot di basa tikyo. Rato lumas sa barang namin ng peparinong po namin Raja Erbaton, ang giat-giat panggabian, giat pangkurasan, terlumumi ma, dia anak doon paruman namin na mamuka padumas sa repiyon, ibagasan sa repiyon, atau paano ma, huwag kang subuhin.
lilin na pinay mana katong na niya mo kung mahawati pina na pinay man ni kahahanon akan doron sulit keluarga dia na sida serono kung matiki na lehet magdonga sarili gabe sada rumah tangga baru atau kami pe akan marhamarang di basta tikton astrohanan na yung masih sabi-sabi ang mahamit alaw as kalay as lusong matapasahan mementa ulog-ulog katu anak tol paromenta
doon pada utami na dibuto. Molo benon akatulang. Somod dala ng masomba. Tulay namin yun. Last marohan muna. Parbusin namin. Asaraw kami masomba. Tulay namin doon, inampaw namin. Kaya kau maju musik na hukat. Tidak ada yang berkenan
Molo kini sa moni di halaron namin kadulang. Las marohamu. Adong dohatan kedua pun naman doktor. Raka belum diboti sosok belum dibalia. Kadia semahor indo tois mereka nami. Manadukur rajin ulah-ulah nami. Tungi dobe nagoi tar patubang nami. Asa dohon namin pasang hatan kedua pun naman doktor. Asa titim mana tinoba kolong belas di rumah. Molo kini sa moni di jalan kami masopa. Tuhan murah jadi ulah-ulah nami sa luna. Saya mata dewa tama nama nabai pas-pasan. Magkaibolong ng borong Rambo inanamoso na. Doon ang mga namoso na pangantipan. Pain majo musik na yung sinurutuan eh. Kaya ipasatamo yung los espiritualitas. Mahalaga yung untuk kalau dapat los espiritualitas anak. Wala na. Ano ang pagkotse? Sabi ko ang di mana yang pasatong los espiritualitas. Los espiritualitas bertemu mengutar ulet asal ulet kami los espiritualitas. Wala na. Jadi
lagi mendukung kehidupan keluarga meninggalkan hasil 2 tahun. Seluruh hari turun dong sampai kami nadaran ketuaan hidupnya ang hidup kami bukan untuk monggo. Seluruh hari berbuat mohon seperti bagi pengemudi sesedia. Bagi pelang pola tahun 2004 tujuan. So penataran hidup dan sopa bola-bola pengadaan waktu semua di periode kepesertaan regional kami nasional. Kasuanan di Lontong yang menjauh masuk perbatasan di program di Kasol. Hari ini kalau hanya untuk membuat bersih boros itu normal itu yang kedua firma toki kalau persalongan firma toki mana ujung-ujung apa mau ini Mama Josiringo Bona Tuhan Simora jadi pasangan lain masih dituang Jadi itu. Dinas rohanani mempartu agar ni hapatahotan no padalam kahapatatan nanti imahan bibir katana pasu-pasu berjuru mau kami si dituang asa firma poki bau-bau pasalongan firma patok dimuna asuhutok nama jalo jom-jom nang pangomoy Ate ma dito anta, oleh ate ma di salutna, lumubin ma di amu, ora hasubuton, Jadi amang puro namin magkatapat. Jadi Las rohanani, kuna dari muna, ay bangun sa kadalwa na panagtagyon, iba nang majalo, paso-paso pagdawas sa ripeo, pahupo namin, manang bere namin, silasron. Siyang bagas di joran ito na mahiting-hiting ang paso. Kami petong magtaging matuangan tunawag ko rin mata. Asa di pasu-pasu. Keluarga na ibaruon. Gabi keluarga si tulo dito matamata. Rodo kami opumo. Magbuwan boras si Turitodi, boras si Ribu. Asa torok maribun ma. Tinampar ni paupo namin tujulan dari Allah. Oh, Dorong nga sa mga hatag na dua-dua. Pirma po ibaul-baul ng pasalongan. Sa pirma to di muna luju-lujuman ang pangungo. Dasrul Taba itu dia orang kami tersebigas yang kami tuga marco soon hata ni konspir na boleh pasal kami tu hamuna soon hata setuju berkonon terima poki bobo pasalan saya firma tu timuna bona suwon saya jujur mariak kapamuan betul raja namin. Sama mo siya, hula-hula namin na warna-warna di perjulo raja yung sinar. Kemudian Tuhan melihat mana udah mereka tahu. Jadi itu lah. Anak sihon lo kamu mengalami turunan. Kami hula-hula marang-marang. Jadi mereka ini mahamin lain dengan mengalami turunan. Lasan senjata serope. Dong-dong masih non. Kalau patronya pada nantinya pak. Dulu pas saya simar wali Tuhan kalau ngomong aja kamu. Sama yang situ itu masih orang. Firma bukti tahu-tahu pas kawan. Saya firma tuh nyaman sedena. Batu itu kan dia ngomong. Jadi Jadi satu hula-hula namin na marang kami pasaribo. Jadi oleh hati mak dulu tua mantu pakai gitu saya siang rombongan hula-hula muna siap kami dapat pulih hula-hula nama kamaran gede. Jadi oleh hati mak perjuru dohon nami Tuhan untuk nasuh. Kalau natuntong dohamu di timur tamu kami hula-hula muna. Mau lihat mak sesibur magurang mana mekme sari maju mana maju pasari rumah kan mula tumpe pinasobiga hame uduran ni hula-hula amar-amarang di las marohamu asasongan ni ni situ mana sidohoron tuhamu na asapir makoki tuhul-bahul mapasalongan sejuru-juru manang pangumuan di hamuna. Ini Pak raja namin. Tuloy masuk ni mak. Kaya raja namin, tas turuhan namin Maria atau di namin, diharap muna, tibo kamudo harap buipir, raja namin mardongan pasu-pasu di hami at kapumuro muna, kucalo hami may raja namin doon, tas niroha, asa roon na yung masuk ni hatan si Tua, asa bagod na marhanto diyan kata di Rubian, horas mahami pamuro muna mereka taba, marlibag ganda marihan muna hula-hula namin na mga lew. Dinas turuhan namin, raja namin na kucalo hami, harap buipir na gano'n muna, tung sumul dia besok panami raja namin, tung
rodo ikarodo kami mano para jay di ula-ula namin sa lubog na melutong pesa sa dia marhite-hite sa pulong jari-jari para sa pusada si Majungo raja nami sa unihatan si tua-tua nagsuda na pulong yatong sa sakko gaya palia nagsuda pasahado sa pariba ula-ula liba yatong pesi mayroon na sa dia ala ni raja nami kami marpangidoan asarari maraja macalo yang roro nami asa marhite nung ahujalo kami godang ang kapasu-pasuan siya ula-ula nami marhite harbuabir nung ahujalo kami nung pinasang nasida kami beta mama pasahaton somba nami kuna sida kulo tumpe holat tangan marsomba baik mamang godang na nauli raja namin na sosyaliyay menutupkan sesuatu buas nirajai raja namin marko ngabahin ng pangkamunak katulang doa kaupung dihami pemulong muna dan nama kulit kami jala padia semanadis sinarongan na dong dihamin kalay ilo kay napatrumah kami at raja namin asa duhonon na yung masok ni haga ni sigaw buwan asa sididi matong sigaw pag walang-walang pangarahuna kung sonipe na nang namin rawar sompa raja namin ko hamuna at tong kuhanta maanamang buhay paso-paso na lahat ko na diagat at kemudian na kami nagdala. Bulabi na naman ayaw. Bagaimana dari ulang-ulang.